Oh ya, seperti biasa thumbnail dulu. Mari kita pasang thumbnailnya dulu. Hmm. Hmm, hmm. Mana ini? Nah, sudah ada eh Harry Maguire thumbnail. Harusnya bisa ini. Mari kita gas. Langsung ke pertandingan. Divisi 6. Sudah muncul thumbnailnya ya. Sudah muncul. Udah 184 loh. Hah? Gila. Kemarin baru 171. 174 terakhir. 184 gila. Keren sekali Anda. Mari kita menuju Old Trafford. Bukan ya, ini main away ya kita ya. LFC Arema. Aduh, ini orang Indonesia jago nih kayaknya ini. Lihat ya. Coutinho, Ibrahima Konate. Kipernya siapa itu? Dia main dari ini sih, dari winger sih kayaknya nih. Mari langsung gas ke pertandingan pertama. Malam hari ini semoga tidak ada nge-lag plus dikasih menang. Manchester United preparing to celebrate. They are potentially 90 minutes away from promotion. They just need a single point. It would be, no question, the biggest point of this campaign. This is a very, very impressive venue. Quite a sight. Dia langsung main attacking loh. Oh iya. Volumenya. Lupa. Tahu Mas. Volume dikecilin dulu nih, takutnya double dah. Yeah, Coutinho. He's a real magician with a wand of a right foot. His control is brilliant, and he can pick out a through pass with the very best in the world. He's also scored plenty of long-range efforts in his time too, so defenses will need to be sure not to give him time to line up a shot. Ya, Neymar. Gol ini harusnya. Tidak. Kenapa pakai kaki kiri ya nendang, bukan pakai kaki kanan loh. Bentar ya Mas. Bentar ya Arema, sabar. Saya ini dulu. Kecilin suara dulu, lupa tadi habis main kalau dikecilin lagi dah. Nah, ada. Yuk, mari. Langsung gas lagi. Belum ada yang mampir. Tidak apa-apa. Juga ada. Amaya, Sadio Mane. Udah jangan banyak bacot dulu deh, belum ada yang nonton dulu. He's beaten the last man. It's been intercepted. Aman. What a throw in. Mari. Neymar dapat, yes. De Jong. Ayo. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Ya Van Dijk itu. Backnya dia. Rakitic.
Now it's Inzaghi. Kenapa tidak ke... Aduh, nggak dapet lagi gila. Oh, Suarez ya. Played out towards the right wing. Luis Diaz. Now it's Philippe Coutinho. Now this could be a chance. Tidak, yes. Varane played into the middle. Buang aja itu. Bahaya kalau diumpan lagi, Pak. Vitz. They could break here. Oke. Halo Bang, halo Rama. Oh, that was expansive and incisive. The type of... Halo. Anda jadi viewer pertama. Komisi pertama ini. The defending is to be admonished. Di pause sama dia. Ayo Mas, Anda ganti pemain atau gimana? Sepertinya tidak. Muter-muter aja nih. Halo. Kok muter-muter aja? Kayak begini. Berputar saja. Abandon kah dia? Bagus sih kalau abandon, saya tidak perlu capek-capek cetak gol. Langsung menang. 3 poin. Promosi. Oh iya. BC dia, Pak. Berarti menang ya saya ya. Ya. Dah langsung promosi ke divisi 5. Gimana? Skip. Udah skip aja langsung. Divisi 5. Selamat datang divisi 5. Dah. Cepet kan? Kalau dapat lawan AFK. Buset. Buat promosi ke divisi 4 butuh 13 poin, Pak. Jadi pakai MU, Bang. Ya, ini pakai MU. Kayaknya Barca rada ini deh. Pakai Barca rada anyep. Saya mau beli pelatih juga nanti. Antara Nagelsmann atau enggak si Rangnick. Biar mainnya bisa counter. Quick counter. Nah, mau. Ya, DS United. Profil picture Owen. Indonesia juga. Udah dapet CF, Bang. CF. CF apaan tuh? Center forward. Belum. Mahal-mahal, Pak, harganya. Buat subnya si Inzaghi kan, buat rotasi si Inzaghi. Saya pengen nabung dulu. Ngincar si Mbappe 1 juta harganya gila. Saya sekarang lebih butuh back sih. Ini back parah banget nih, 2 nih, Morisiga sama si Mings. Harusnya bisa diganti. Lihat lawannya. Ya, not bad lah ya. Bisa dibilang setara sama kita. Yuk. Mari kita gas match kedua. Semoga menang. Ini pada kemana, hei? Masa Anda doang yang di sini? Kemarin pada cepat datangnya. So without question, it is one of the most awaited, most anticipated days on the footballing calendar. Nah kan dia pakai Nagelsmann kan, berarti dia main quick counter nih. Kalau dia pinter, dia main quick counter. Halo Bang, halo anak baik. Kemarin anaknya, sekarang jadi anak baik ya. Udah ganti nama Anda.
Mulai. There's his chance to lead the counter. And that interception was most necessary. Osmane, bukan Osman Dembele loh itu loh. Son Heung-min really added the width there Weird, thanks to his willingness yes. to make the run. Cuman itu tengah Otavio. So what can they make of this? Inzaghi Nicely dapatkah? intercepted. Ih, ngapain Inzaghi kayak gitu gila? It's gone for a throw. Ngapain kayak gitu kakinya ngegleser ke belakang gitu? Mau ngontrol bola Anda Inzaghi? Gak gitu bro, kontrol bolanya. Son Heung-min. Oh, good Bagus. read. And that's been Yeah, intercepted. Passingnya amburadul gitu. Alderweireld. Neuhaus. And it's Son Heung-min. And it's Nakata. Son Heung-min. Wah, And here's jago nih orang nih. Ward-Prowse. Picked out. Can it Wah, finish? jago orang sumpah. What a wonderful Jago.